Cecilia ya musi da na Asamoah ohun Hana Marfo otwa mu nkwankwa ya Hana Marfo de mo nka nkire bloggers o share Hana Marfo no se wo hu no se wo ahu no amo create se one Hana Marfo problem no o share Hana Marfo nkwankwa ya Hana Marfo de program na da na Asamoah dia nesto poku dia nesto poku na o share ma me na wo twa mu na se nipa wo invite na de wo hu no wo twam program no nesto poku na any program no invite wo mu nyina obi e be bonyom Musi mwezo hunu wecha makoko nya do huriri Hana Marfo what is it dino adai Mema wakwapa eba Buyaka TV so Buyaka TV anabusia ushe say we your first timer send ya mekano bomodia subscribe me notification so send anytime bia ya di video betum bia osun sabekan wenye bia share ushevia comment fa video no ho like na share ma bia so enya binhwe abusia me dase wow abusia eye ma Linda besi wo UK Osi Ghana for ye pe beef dodo. Osi Ghana for pe beef dodo adem. De bia na weni we nyasem. De bia na weni we nyasem. De bia ye pese entutuye ebeda onipa enini niantem osi adem tia. Ana dana Asamoah wako performe. Owie ya okono Cecilia Marfo so babe performe dana Asamoah wantia no watwamko enti beef adom ntem osi adentia se dana Asamoah wa perform ya wie na so okọ ama obi aba edi enti na tintina twan se Cecilia Marfo ene ono so ye next to perform wa onko bamu no onko hage no onfifi na no osi die na di beba Enipa no perform me wie chese office stage ama obi so aba abe perform enti so we hia no na bia wa fa ho se ono so mra no me perform a edi beef ana dom ntem ma Linda si Ghana for mu pe beef dodo bibi kitwa bi mu pese mo die beef o si mo nya dem mu ntwa so na doso aden abusia owie ye ano sadi tum se Ghana for enuoma soyen o si enuoma soyen dodo aden na Ama Mcbrown ni kunu eye maso abusia de bia na amanfo ka se na Ama kunu maso opema dodo o yima no o jam mama no o si boy Aden akeka ni doso o se entino se wo kasa na ya fre wa begina honum sesia se ko kire nipa baako a wo hu se maso oni ni ye bibi wo mpamu a o dwem ama no wo mpamu a enti wo betumi akọ kire enti wo betumi akọ ponti se mi hu se maso o dwem ama sa obawe o se doso ndo mo am se maso sorry anu obuna na Ama Mcbrown mo am se maso esa pema o se ye akeka ne doso Ghana for doso na munyai boy ai abusia ma Linda ninsamua o kanono mumienko ni enkotie no Ghana for sebi ye honhom mpa de pakora ye honhom seyade edi so obi na obi awale so omnawale ebegu edi so obi na obi enya grosse aguro ye ni nansa kora adenti na mote so obi bia dwon so ye adwuma na ebegu adenti na de bia mo ye rehye bad ma ye ho saa Dana Asamoah wa bone nyuma wie ene so poku invite ni pa bebre eti dem ho no Dana Asamoah wie a wo kwa ama obi so aba se wo hia Hana Marfo eti ye hwe so watwam ko na kwa fa Hana Marfo hye kira na kwa nyendai ana kana Hana Marfo kopeja Dana Asamoah mo no kwa ho no mo ne babe onya ne dai Dana Asamoah to ne nyuma wie ene so poku na invite wo mo 20 years wa wie wo ko ena mo odi ni wo beef ena mo hwe ba bia wo fa ena ohunu no anye se ade na mo yesa ebitu wa kwa se Dana Asamoah kwa ni kura ni ho esumo forso apa ntokwa abese wo so ne won ntokwa ade na mo mpenka bom saa
oh na omoko omoko and I go the okay do anyway and na de akuti boy de bia mo hwehwe so obi na obi won tokwa obi na obi ye beef e wo mo ohu na wankasa ne ho no e hwede ohu na wo ye ono nti na wo ye sei mo mpa asomdwe nti obi na obi di agora mo pese de bia na mo ba ampe mo ani so na mo sere mo ani so na mo ba ampe mo ani so na mo hwiri so ade na mo pass me de hye nipa sa da na Asamoah bone nyuma wie okọ Hana Marfo so be prefer be bone nyuma no so udrem mo so be said Hana Marfo ne Asamoah wo entokwa be na one ne wo because of said Asamoah ye show awi a wo call honest opoku ade na se no wazie nipa be programs no mo dọọso enti wo kwa man from aye de afa ho wo yi vet no be bone nyuma wo kọ mo so one Hana Marfo problem one Hana Marfo problem say dey one no problem Ghana bloggers ne Ghana yen kase ni padea ne atimu na adai na obi di agora na obi na mo person to kwasi by force na mo hwiehwia Cecilia ya mo se dan Asamoah ohun Hana Marfo otwa mu nkwankwa ye Hana Marfo de mo nka nkire ye bloggers Oshia Hana Marfo no se wo hu no se wo hu no amo create se one Hana Marfo problem no Oshia Hana Marfo ko kwa Hana Marfo dey program na da na Asamoah dia eye nestopoku dia nestopoku na Oshia ma me na wotwa mu na se nipa wo invite na de wo hu no watwam program no nestopoku na any program no invite wo mu nyina obi e be bonyom mo se wo so hu no watwam akoko nya de o hwiri Hana Marfo what is it dino adai Ade na bloggers for mo twetwe ntokwa e create many pasa. Ade na se bigana kuno mo mpenka bom sa. Obi na obi di agro, obi na obi wale, obi na obi ye adwuma. Na mo hwene apente na media ya apente. Na mo ye munsia gutin mo hwia bone. Omoku. Na brom dia bom. Ade nti na mo abaifo sa se bigana bloggers ni bi mo. Ene Ghana ni padua na nkase yetim no. Yesu ni eba kuta ho. Ya me anu kure krom Ghana fo ye so bebre o. Ye nyina ye so bre. Nye nipa bakofo memiti mi so saa bere ni bi ewe mi pamapampe maso opema na mama kru pema maso di opema o maso wori ma maso esi di wodi ma no sister wo ye kasa kire ye oba baako a maso ne na twempe na betu yi bi abre ye kasa kire oba baako a enura maso kodi no ana enne maso akodi no ye kasa fa oba bi begina ho a wo no obetumi di bi aba Untimi febima aden na maso pema o na mama kru na mama kru maso pema nti enyendai ye enyendai na mama kru maso no pema no maso ye bema maso no ye bema wati ase bema ehia no krampo no timi osesem a obi ne de ne nte obi asabi ne saposo na chi adwabe ye wati ase nti maso pema na mama kru pema mo kura muso wo bro sister mo kura muso wo pema maso eli wabre o Adai na papa penny ni bra sister penny awale o ma wale o meji silver free obi o meji mo ko meji jeni na mo no si o ma wade ho saa ene opema ene maso opema ene maso di wo ba o enti dian maso kwa na ebe ma wawale a wodi ba na maso no kwa na yo ba wawale a wodi ma na emponchimpo hurita na mfui emponchimpo mu hurita na mfui odi menti enyende maso onyo na di ma no nyo na shate ye ene maso odi ma no so onyo na biri bewie ebo ho dadadada na namu brem maso no na mama gbre hu no sempa ase a nkanya maso ni o hia maso na maso gina kwa ho wati ase do na mama gbre o hia maso onye virgin wati ase ti munya nsem de mo ni na so ase obi awale ye ho no awale begu ene o mpe no o ma wale be 4 years something years no mba no kura ko 4 years o mo wale more than 4 years ansa na o mo be fa nyinsen ade na mama Mcbrown Nana no ye mo hia na se ni kuru maso na mpesa wali mo pesa wali ni gu na se mo pesa mo hye na mo pesa maso no na ye ya na yire ne nworo ne ho na mo hye de hye maso ahem ade na obi awa na wali mo no si ade na Ghana for ye pa dia de bia pe condemn sa ade ne pe condemn sa ade oya akoda a china mo si ye bu no o china mo si maso to obi twa trans na mama Mcbrown so maso we obetimi atene sabo na mama Mcbrown say me bo aya mama nyesa mo ma ga ne ho nto no wate adai o meka obi awalesem o meka obi mo ni si na wale ne ho saa sister so onim de woye ni kunu ni so onim de woko mo pa sam dodo na odi twa na go ni nwura ho abedu twa o twa ayira abedu ba aya mama nyesa na mo pa asem ni mo fi asem Wow, abusia
Nene, Semno, na Malenda Wakanina, or see beef no, a dorsum, Nagana for Mummy and Chasso. Akikake kanik dorsum, and go for one semno, a dorsum, the Mummy and Chasso. Oh, well, a hanum a Puyaka TV. Me say, Abusia, so one subscriber, oh, Chen, son. Bomodia, subscribe. The mere notification is so ushe via. Bomodia, like a video, no why? It has to be.